MCA wa Maua Dan Kangwana, MCA wa Kego ya Ntobosho Timothy Mutwiri Kabako na mutethereria wa bakubi wa mubunge John Paul Mwirigi niwe Peter Monene muthenya wa monde nimumirite taunini ya Maua na kuromba akarimatige kuriba ugoti nonto mwaka wa thirikari nakothite ukinya mwisho na guti matunda akarimonete kumania na ugoti uria methiritwe makiriba. Ni mariuga Gavana Kawira Mwangaza na matishaniritie bururu na mushi wa Maua ukimenyekana na niu withagirwa utongoretie kiriwoshania wa ugoti. Marion Karugi ena inu. Ni musafara itongeretwe ni MC wa Maua Dan Kangwana na mwiroke wa Kego ya Ntobosho Timothy Mutwiri Kabako na Peter Munene pia wa mubunge wa Gicioke. MCs baba kiringa marufuku kuitwa kwa wati thirikari ya kaunti ya Meru kuma kiria biashara bonde ba tauni ya Maua na kyo itumi bakiwa Gavana Kawira Mwangaza na rere buruku lukiria mbeca cia miradi ya witi na mbere tauni-ini na riu mwaka joki thirikari nikajuitite kuthira mweri wa 6 na mbeca cia miradi iji icoke kiri treasury. Sitopia toto milioni zote ili natukomera secret ka pros ndani ya Maua wendi, lakini mwezi wa 3 imotola yotora wa tauni na maia na teri bora ako himu kwa mnyimo teri ya tauni na kwamba antoleto tu watu watere volunteer ndio kwa wanko pangana, lakini rai taroki ntakira renge antoleto mbaza setu songa treasury nikia kwa mbeyeto kwanda kwa tukina ubaya Maua itoa yeto tukiovania 200 milioni omwaka 200 milioni utendo tukarenge atutalipa tena kabisa no habari ya memori msema ngono na dhariata urawire kuma Jumatatu mwanga sande oeta taxi eritwakorego oeta taxi eritwako antobarato wete geria ni antobo na tobuti tokwera toko peke yake tuyama loi pesa ile ikuma ko mweri ni kuma saiti ya milioni 50 ile iweta kwa county milioni 50 yake to gautura ni karitangwe gembe south pesa nyingi bonane okay weta general ya Maua today sibitari ya Ruoro Mwanka akwena na sibitari ya general kwena chemist Ruoro akwena sibitari chemist ya Ruoro cia kwa teka sibitari na ndawantu wetu Bwana Yesu asifiwe kwa teka sibitari na ndawa chemist ya Ruoro Mwanka general cia okay weta mwata yo general mere keri ngine yoko nunca nondo sabe zinato watu kwa ngingana na Meru County wotesa zikwana kantwara. Ni musafara kinyite kuyeka kinya MCA wa Mwathi Gembe North ithranira mutungi era utekwa ke bwoni tio netere batu itwe ene kubangira wondi tiao yokwibwa tukwanto bakwereterie nane yere tukwe nyumba tayero ne yere ende neka kwera renge kana kamumero kaka retiere kani kamweye kana kamuborona kana kamuturukana kana kambao ikao tekamero ende kamero yake kandwe te Maua kamero yake kandwe te Mwathi babu antobeto toate mukono. MCA Kangwana ariwa kinya kithirani koti baikania na Gavana Kawira Mwankati rembecha cia mukari wa Maua itacoka treasury ndiana tota ni Gavana nya koti intobe Maua risoke ndiana kori antoloto kwa support nditangi tanto government ya Meru ndasa sedio sero risoke kinya itare ya Gavana gira ito ne itare munya bara batonka wa ibobwithiritwe thoko eka imboa toyamo loi Gavana ni mama oya ya kwa Maua ya maita 24 imbibu onete imbibu etheretwe ndekoro amandra gwa tote ita ushuru nderero ibotorero mwaramu thoko marikiti ikaburo botiere gwe ya wekerwa ibotoreri loi akaburo inaire na ukonie mira nonanitie korotela Gavana Kawira kumania ni thina iratikite kimira ki kaunti ya Mombasa ngari semera sirita ngiro ntonti ontuko oka kuruma motuno ntazingi batoruma oka kuruma mera ibatorone ya ora motuno ntazingi akametra mera renge na tutrema kuwa iwe ntoma mera batera taxi renge no tongama na hatari manto mera Awe mera atento kwa maana Nangama na Kawira no warete na Nangama no onara Mombasa
amwera ingenera kena tomato madiana na tutera mbasa renge. Nkiripotera Weru TV kuma Maua, Beto Marion Karugi wa Kenya.